Жээнбеков Айбек Аскарбековичтин турнирин өтпөсүн деп президентибизди жакшы бир көкмөрүнүн башатында болушу менен Сапар Байсалды болсун деп куттуктоого сөйлөшүп кол чаап койгула сөз кезегим менен. Элбасыбыздын президенти Сапарбеков Айбек Аскарбекович. Ассаламу алейкум, урматтуу балбандар, көкмөрүнүн күйөрмандары, баардыгыңыздарды бүгүнкү ажайып жаркырап муң толуп турган күндө убактыңарды бөлүп ушул оюнга, ушул турнирибизге убактыңарды бөлүп келип бергендер үчүн чоң таазим этем, рахмат айтамын. Ошондой эле жигиттер ушул эл өрөөнүндө улуу кыргыз салттуу ат оюндорунун бири уланып келаткан көкбөрүгө салымыңарды кошуп келатасыңар. Ага дагы бирден бир чоң рахмат. Дагы бир жолу таазим этем. Урматтуу балбандар, дайыма белиңерден күч кетпей, бирейинер бекен болуп, ушул көкбөрүнү өнүктүрүп, дагы эле жогорку деңгээлде, республиканын деңгээлинде алдыңкы ийгиликтерге жетишесиңер деп мен ишенемин. Жана ошондой эле жетекчиликтин да атынан силерге толук таазим этебиз. Жигиттер, Кыргызстаныбыздагы көкбөрүнү жогорку деңгээлде алып жүрө турган силерсиңер. Кыргыз элибиздин улуу урпактарына тарата турган ушул ат үстүндө тайбай, үзөңгүдөн тайбай ойноп келаткан балбандар силерсиңер. Дайыма эле ушундай оюндарды биз дагы көкбөрүгө салымыбызды салып, жетекчилик катары, эл өрөөнүбүздүн көкбөрү федерациясынын президенти катары ушул оюнду улап жүрүүгө дайыма жардамыбызды беребиз. Жигиттер, ушундай эле жер улап, жана эле ошондой эле тартиптүү казан улактарды өткөрүп жүргөнгө дагы дайым даярбыз. Президент катары силерге айтып кетерим, жылда ушул көл областыбызда ар бир 5 районунда чоң турнирлерди уюштурганга, президенттин атынан ушундай жер улак уюштурганга, казан улак уюштурганга, республикалык деңгээлде конокторду да чакырып ушундай чоң оюндарды өткөргөнгө дагы даярбыз. Жигиттер, ушундай эле көрөрмандар, урматтуу аксакалдар, жетекчилер, алып баруучуларыбыз, баардыгыңыздарга рахмат. Баардыгыңыздар ушул жерге келип, көңүлүңөрдү буруп, оюңарап берип атасыздар. Оюнуңуз дайыма эле алдыга жүрө берсин. Кыргызстаныбызда дайым тынччылык болсун, аманчылык болсун, бейкутчулук болсун. Өнүгүү жолуна түшөлүк, ынтымак жолуна түшөлүк. Дайым бир тартипте ушундай оюндарды өткөрүп жүргөнгө баарыбызга тең Аллах Таала насип кылган болсун. Рахмат. Группалаштардын атынан Мырзабеков Бектур деген мырзаны чакырам. Кол чаап коюңуздар. Курсташтардын атынан Айбектин. Ассаламу алейкум, урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр, көкбөрүүчүлөр. Биз ветеринарлар, Айбектин курсташтары катнашып Бишкектен келдик. Көп жылдан бери силердин оюңарга күбө болуп жүрөбүз. Быйылкы жылкы оюнду көрүп азыр өзүбүзгө толкунданып турабыз. Абдан уже деңгээл башка силердики действительно. Кудай буюрса, Айбек сени куттуктайм. Ошол көлдүн наамусын коргоп, республикалык уровеньде, деңгээлде бардыңыздар келечекте жетишкендиктерге ээ болот деп толук ишенебиз. Кудай буюрса, Кудай Таалам силерге күч берсин. Жакшылык. Ушундай эле ат үстүндө жүрүбүз болгон жакшы. Ветеринарлардын атынан кол чаап коюңар. Рахмат Айбектин курсташтары. Барбайгыла. Элки кезек менен Ысыкөл областынын көкмөрү федерациясынын биринчи вице-президенти Мамбет Калыков мырза токтобаевичке беребиз. Кол чаап койгула. Жетебиз. Жарылган жүрөк. Ассаламу алейкум, көкбөрү сүйүүчүлөр жана балбандар. Бүгүнкү майрамыбыз кут болсун, макей. Бүгүн 76 команда келип ат салышып атабыз. Баардыгы бир жакшынакай тартипте өтүп атат. Кудай буюрса дагы ушундай тартипте ойноп өссөк, дагы жакшы деңгээлге өспөйбүз. Жана Айбек бүгүн өткөрүп аткан ушул мааrekең кут болсун, жакшы тиги ийгиликтерге жетишип атасың. Кудай буюрса дагы макей канат бутак болуп дагы жакшы иштерди алып барабыз. Иштерибиз ийгилик деп, денсаулыктарыбыз чың болуп, айдан аман, жылдан эсен болуп, дарыгылардан жокчулардан чыгарылып, ыралбаган көздөрдөн, сөздөрдөн тышкары болсок, ынтымакта болсок, чоң жетишкендиктерге жетишебиз. Кудай буюрса, баарыңарга ак жол, ийгилик. Рахмат биринчи вице-президентке. Кол чаап коелу. Мырзага чоң рахмат. Элки кезек менен эми аркыбыз, белкибиз жумулган бир муштун 5 манжа бөлөк болгону менен кармай турган билек бир көкбөрүчүдө Ысыкөл району чемпионаты орунун шаары мэри Белгис Иманбековго беребиз.
Assalamu alaikum. Hurmatlı bugünkü көкбөрү сүйүүчүлөр, спортсмендер. Биз баардыгыбыз мынакей ынтымакта болсок, мына ынтып татынакай президенттерди шайлап, ушундай жакшы оюндарды өткөрүп, жакшы ушундай балбандардын арасынан мыктыларды аныктап, эртеңки күнү мына алдыда келечекте кандай жакшы оюндар турат, республикалык деңгээлде, эл аралык деңгээлде, ошол берекел жакшы мыктылар ушул мынакей силердин араңыздардан чыгат. Силер ушул көкбөрүгө өтө чоң сан болушуп атасыңар. Мынакей бүгүн кандай сонун мынакей оюндарды уюштуруп берип атат биздин мынакей федерация. Анан дагы айтып кете турчу нерсе, мен ошо мына федерацияга Айбек Аскарбековичке мынакей ошол жаңы түптөлгөн федерацияга өтө чоң ыраазычылык айтып кетем биздин ушул Үскөй районунун атынан. Эмне үчүн дегенде акыркы күндөрдү кандай гана сонун мыкты оюндар өтүп атат, жаштар арасында өтүп атат, ардагерлер арасында эң мыкты деңгээлдеги оюндар өтүп атат, мыкты байгелер коюлуп атат. Кудай буюрса, мындан ары дагы ар бир ошо жанагы айтылгандай, ар бир районубузда ушундай жакшы оюндар өтүп, ар бир районду өнүктүргөнгө мынакей салымыбызды кошолу барыбыз. Элибиз аман болсун, ынтымакта бололу, бирдикте бололу. Айбек, силерге кабарым, эми мындан ары мынакей жолуңар байсалдуу болсун. Ар бир мынакей райондон колдоп, баарыбыз ушу бир билек болуп, бир муштум болуп, Кудай буюрса, ушул ата бабабыздан калган эң жакшы ушу мурасыбыз мынакей көкбөрү, ушул оюнду өстүрүп, мыкты спортсмендерди чыгарып, Кудай буюрса. Ошол байсалдуу болсун ишиңер. Ар бир ушу мүчөлөр ушу бирдикте ынтымакта иш алып, баарыбыз ушу Кудай буюрса салым кошуп, Кыргызстаныбызды өнүгүп, элибиз тынч болуп, баарыбыз ушундай жакшы маанайда жакшы оюндардын үстүнөн жакшы кабат эле айтылышы эле оюн тартуулап турабыз биrbirибизге. Рахмат баарыңарга. Рахмат, Белгиз. Үскөй району Ордолу Чолбон ата шаарынын мэри, билесиңер, өз атасын чакырып коелу. Раилди жана ошондой алдында болгон коллегабыз Эмил Алмабековду жана Бышчы лигадагы Мурас команданын жетекчиси Бексултан Анарбекулуну Ниязов Талайбектердин атынан бир өтүш. Өчкөн жок, баки иттердин заманы бүткөн Светочка. Ниязов Талайбек могу чогуу Айбектин жанында чогуу уюштуруп колдон буттан алып жүргөндөрдүн атынан мен ушул эл азаматтарды чакырам. Урбаев Саламаттын атынан мен Бексултанды чакырайын. Өкүл ата, өзүңүз келдиңиз, тойгут болсун. Эмилова жакшы бир батаңыздарды айтып коюңуздар. Өкүл атанын жолу да. Ассаламу алейкум, көкбөрү сүйүүчүлөр. Бүгүнкү өтө бир жакшы күн болуп атат. Баарыңыздар ошо көпчүлүк облус деңгээлде чогулуп, жакшы оюн өткөрүп атасыңар. Ошо билегиңерге күч кубат бере берсин, ден соолуңар чын болсун. Ар дайым ушундай көкбөрү оюн арасында жолугушуңарга тилектешпиз. Айбек, оюн кут болсун, ден соолуң чын болсун. Баары жатып албастан ушунча элдин баарын колуңа алып, ушунча элге татыгатын өтүп, мындан ары дагы иштер ийгиликте болсун, команда өтпөйүп дагы ордун кут болсун. Ушул бүгүнкү оюнга экинчи орунду коюп берип атабыз Бектай. Өкүл ата жөнөкөй эле айтып койдуңуз го, кантип эле болсун эми. Тек эмес кол. Урматтуу көкбөрүчүлөр, өкүл атаны деген ушундай кылып коет экенбиз. Колдон буттан алып, ата ордуна ата болсун деп ата болбосочу. Раил өкүл атасынын атынан экинчи орунга тай жалбырттаган жалынын балдарыбыз тай кунанын тердетип чаап жүрсүн деп, Раил өкүл атанын атынан бир тай атаңдыңдар, кол чаап койгула. Монтип айтыш керек да. Бир ток дегенди айттыңыз го. Эми мунун баары тамаша. Ардагерлердин атынан Эмиловамда сөз. Ассаламу алейкум, урматтуу көкбөрүчүлөр, биздин жалыңар жигиттерибиз. Биринчиден Аллахым силердин билегиңерге күч кубат берсин, өмүрүңөргө береке берсин деген тилектерибизди айтабыз. Жана ошондой эле ушул жака чогулуп турган Үскөл областынын ардагерлеринин баардыгына тең ысык салам. Силерге дагы кабарыбыз ат үстүндө аман жүргүлө. Ушундай татынакай бөбөктөрүбүздү тарбиялап, жакшынакай нукка салып дегендей бир жакшынакай
bilgenimizni үйrөtүp, жакшынакай оюнчуларды чыгаралы. Кудайым буйрса, мына кыш лигага бир командабыз келип атат. Биринчи лигага Кудайым буйрса 3 квота деп атат. Бул дагы чоң жетишкендик мына жазында, Ноорuz майрамда. Ушул оюндарга ушул Бөл областынан ынтымакташып, биргелешип, жакшынакай оюнчуларыбыз чыгып, жетишкендиктерге жетишсе экен деген бир жакшылыкка тилектерибизди айтабыз. Жана ошондой эле ушул федерацияга жакында мына шайланган ушул Айбек мырзага бирден бир рахматыбызды айтабыз. Ушунча көк бөрүчүлөрдү колдоп, сүрөп, ушул командаларга дем күч берип жүргөн ишиңизге ардагерлердин атынан ийгилик кааламакчыбыз. Бар болгула силердин жаныңарда биз барбыз, ардагерлер бар, мына көк бөрүчүлөр барбыз. Барыңарга, ишиңерге ийгилик, ат үстүндө аман жүргүлө демекчибиз. Сында жүргөн сапарлаш катары жанында ушул федерацияда жардам берген биздин вице Ниязов Талайбек Каныбековичтин атынан, Урбаев Саламаттын атынан, Асылбек Тургунбектердин бүт билесиңер кимдер жүрөт жанында, Кырык Төрөсүнүн атынан Мурастын жетекчиси Бексултан Анарбек уулуна чакырып коелу. Чакырып коелу. Высшилиганын атынан. Ассаламу алейкум, урматтуу көкбөрчүлөр жана көкбөрү сүйүүчүлөр. Мына Кудай буйрса, быйыл жыл жакшы башталып атат, жакшы жаңылыктар болуп атат. Көлүбүздө буйрса, мен ойлойм быйылкы жылы жакшы ийгиликтер болот деп Айбекти ушу орду менен куттуктап кеткенге да уруксат берип койгула. Ордуң кут болсун, ишиңе ийгилик, элдин намысын бийик көтөргөн бир азаматтардан бол. Ал эми көкбөрчүлөр, силер ат үстүндө ар дайым аман болгула. Кыргыз башына кандай гана күн келбесин, ат үстүнөн түшкөн эмес. Силерде жигиттер бар да биздин өлкөбүздү асман кара булут баспайт деп ишенем. Бар болула, рахмат. Рахмат, Кудай буйрса. Өзүң мээримиң алып, рахматың алып, бардыгын бара турган жерлерин бейиш кылгын, калгандарына, урпактарына өзүң иман хидаят берген, баарыбыздын баштарыбызды бириктирген, бөлүнүп жарыштан өзүң сактаган болгон ey Аллахым. Жакшылыктарың артып, жамандыктан сактаган. Жазаллаху анна Мухаммад ма хуа хулухум би рахматика я архамар рахмин. Алхамдулилlah. Амин, Аллаху акбар. Куран кабыл болсун. Эгер тез бөлүнө өзүңөрдү ашыгатчандар четке чыккыла жөчөндөрдөн дагы. Силерден суранабыз, ошо тойлордун урматтуу сыйлоо менен жакшылыкка тартиптүү тойду өткөзүп алууга тийишпиз барыбыз дейм. Ынтымак түп караата Türk komandaları. oyun başlandı. Bir tadbirka gitti. O zamender bir жака, аут жака турат, замендер аут жака. Zaminde ошо мыңдайларга аут жака туруп бергиле, аутка. Артка. Бери жүргүлө. Элдос, заменди моякка коесуң. Жибер моякка. Заменди бияка коесуң, Нурбек, четке кой. Заменди четке кой. Кайсы келаткан? Моякка коесуң да? Караата ынтымак түп. Экинчи подгруппа мореки. Гелапат. Мачо. Стоп. Ынтымак түп. Bu 4. подгруппаныкы мореки. Салымга так түштүк шотто калдык. Салым. Михайлов көке. Саша алып жүреді. Очко, бирлик.
Nazar alıptır. Ya 3. bandın boynu altı alır ya. 4. günlük ayağına gidiyoruz. Az öyle de 16 ile. Onlar öyle bir şey etmeli de kırak. Kırık gibi de yapmayacağım. Bu Götür az kapılar. Eldos. Top. Ortasından girip Taza. Unutmak tüp. 2. 3. Beypat grupa. Ardamata sarılan işler vergila. Kaç komanda? Komanda git. Moyanım ne olur? Ardamata sarılamış. Şöyle kalağa dönüyordu. Eldos. Zamender moya kaydaç. Moyanım ne olur? Hey Kantoy! Dayar Turgulaz bir oyundan izler. Zarayna ayıt koyarlı oyunlarda. At ver ayıttırıp durula at ver. Evet canım ayıt koy durla bir. At ver ayıttırıla. Taki at ver ayıttırıp durula. Büttü ver birlikte. Ekim ol, forum tutuldu. Tevuz Bey, jenerik oyuncuları oyunculara bitti. Afat grupada. Beko at menen ayıt. Çakçı, Cetemiz komandaları. Çetke turup verdiler. Toğlar salap. Uşunca el durmaktanlı bir toğanlar. Sarılanmış Ardamata ortasında oyunlar. Meki Ardamata'nın jigitleri. Takım yaptırgan Ardamata. Sayın Afat grupya Tevuz Bey. Tevuz Bey iyi tutar geldi. Orasan Aksu Coşku Çökü. Afat grupya. Orasan Aksu Coşku. O imne, molar imne tuşatı ya. Böyle olacaklar ya. Nasıl koyuyor? Çıktılar onları. Beypat grupya. Büyükü 30'u. Aman! Ya fakir farkız! Aman kaç var tutmadığına karşısında oynayın. Tapmaydı al otur. Kançan çıkarttı aldın. 4. pat grupya. Ezala dağlan ana. Bittiğinden yeni toz. Hey! 3 band grupa bir top taraf 4.'sü. Allah da zayıf. Bozok otoyan bu mutunda da. Tutma. Tutman oyna otur. Kes. Artman geçmesin. Vay ne kadar aslında vay.
Aslında çerekene. Jetele. Kaça oldu? Jetele çıkarın. Hazır çok da çıkıyor. Son şans bu. Atı birbirine cılbay oldu. Oyuncularda TVT-nin Tatmakay girmişsene Cılanbaş'ta oynatırışıp Sınavı hattın tişitiyet degендерinde koyup bir akıl et. Sonunda bir karap bolsаңыздар. Жакшынакай тартыбыбыз менен болгон жакшы элет. Коопсуздук үчүн өзүбүздүн. Sen kıyım balasın mı oğlum? Otur atalım tekrar. Çıkan pay olasın. Kıyım balasın mı oğlum? Niye böyle yapıyorsun? Kıyım balasın. Sen kıyım balasın oğlum? Çıday suyun bağırma. Ardamatan kutuldu lan bu. Namurat bu. Ova жақсы қарағыл ой. Урматтуу Ова сарған. Елдос, кайсы команда өттү? Ардамата билмейм. Жо, бек кызыл таштабады. Тура, токтоп бериңиздер, токтоп бергиле. Sarılanmış mı? Geçirimde olsun, çocuklar geçirimde olsun. Aradan bakan oturdu da. Çette. Gel kaysana. Arda gel. Arda gel. Екінші бар. Ne öyle de var. Akırın. Aç. Baskan duruyor. Ayarladan mı? Senin normal yok bize gibi. Burulur değil mi? Ay verin. Şahılda Gölsu komandasının jigitleri yine bu 3. подгруппа. Ne oldu? Ne de oldu? Очко. Пустык. Вот он сарı. Olardan giyim mi? Ha. Bin lira sarı oyunu atalım. Oyunu atalım. Ayardasın. Трауз, нормально. Белевато. Gölsu komandası 2-1 esasında ötüp çıktı. Otam aytör. Daha bir sal. Boş oyattım. WhatsApp'ta. Jirgalan Bapa başkan doğru. B подгруппа. Oynap biraz renk olgan. Belevata 700 doğru öttürürler. Ebeken. Gitti öyle ulan. Kırgalan menen baba Barskor. Belevata 700 doğru öttürürüz. İkinci подгруппа, ortaokul подгруппаға. Belgeli. Jirgalan Bapa başkan. Üçüncü подгруппа, Bekun подгруппасына çıkmasınlar yan tarafa. Очко. Belevata. Подгруппамызда. Dört oynayalım. Dört oynayalım. Арасан Аксы жаш күчү 2 команда азырлыктыр. Уақыттар озгондой элет өлдүжак. Жекеге жиберген экен мынакей. At meniki Ercan çağırdı. Деңгээли билбей командалар. Сейбек болай бит.
Yok bu жаңыл эмес, айыпкер мал турган, ошол тарбиялап токтоп көндүрөт. Andan келет калды. Көрөбүз. Yönetmen komandasının jigitleri çağırdı. Монет. Шитир. Билесиңер да. Мына бошоп, Азым турбайбы? Ай, ирең сал. Эмне жүгөн сал? Жок, беспонто жүгөн сал болду. Мамырат карасаң. Ырланты келди. Беспонто. Önce de kağıtası. Жанда күч бар. Bir de çapkaşıp. Çete güçlü koyuyor. Таштады. Артист. Артист шашпайла таштабай. Oynayalım koyalım. Oynayalım. Aytat. Baba Bartkom benim. Açma. Жетегіз bir açma. Рустам, артыңарда жаш балдар. Arka çıktırılan, arka durulan. Kala jayra ekan. At slabı ekan ha. Amın nemesi. Takımdan görjönde trosta. Berber sakal yok. Sakal boyun Düşüyor cazındaki sakal. O cırgalan. Kafa baskan oyunu otat da bir yakında ya. Oyna Ercan işte. Ercan atı olmaydı. Ercan atı olmaydı. Basta tülük kaldı. Oy düşüyor al. Düşüp başına bakar buraya. Bir lira söyleyecekler be. Birliğdeki Tılstık Aral komandası çağırganına başladı. İlgilik kalayla jigitler özde. Emilo. Onun barın arka cıldırtıp koydu barın. Hürmetli atçanlar bizim mangdağızdakiler arka çiftleresiniz ya arka böyle. Tut. Avut görmeye kal otat. Üçkesi arda günler. Cıldırıp salmaysın abi. Öyle bak arda günler arka çıkın he. Nuke. Ravil. Molar cıldırmayın. Nurbek. Molar cıldırmayın. Birliği Cılgıla arttı. birlik devlet çağırdı. Erlan karap koyma cılbaysınlar. Aytap koyuyor. Karap koyup durasınlar. Sözsüz açık. Salim Moldaşek. Birlik. Aç koy. Birlik. Üçüncü şak gibi. Tek bırak ayt koklay. Gel de kay. Vekil yönetmeninde. Oba. Birlik. Açtı. Ketmeye aldı. Ercan mı? Ketmeye aldı. O bizim röportajda. Kazakistan böyle oldu. Salim. Oldu arda gelin. Sorma 3. Bir de grupa. Böyle. Arda gör. Bırakın. Arda gelin kadar bırakın. Böyle 10 jigitler. Otsunlar. Hemen cilgile dönüşsünüz. 40'tan ötken bundan sorulgan jigitler özüne köy. Öylece söylese de üstüne oyunlar menen jastlar menen birge. Emilo. İlgilik kalıp koyulur. Emilo. Emilo. Unutmamış. Emilo.
Emile alысыраак карабасын чунтпай угулбай да алысыраак. Бапа Барспон. Жыргалан. 1-2-3 oynasın. Bu onlardan değil 3 oynayın. Bu yakta olur. Папа Барском. Абу жыргаланды mı? Janılmay çiğle. Toşunu kantoruyla. 7-1 To'xtagan. Tigina o'yin talada. Koyçu koy, koyçu koy. Sargaya mı? Çetek. Uzat alısıraak. Türk'te ya. Uzat ya. Bunu bırak gelemem. Uzatış gerek. Uzat. Kazanma vurmak. Sonunda kazandı. Kazandı. 7-1 ekan. Tak ne oldu? Kim oynadı atladı? Birlik. 2 Tinchlik Aral o'ynab o'tadi. Sardoba 2, O'rg'ochor 2. Ha, o'ynab o'tadi. Kengsu kaçıyor. Kengsu 1, Qachbek ata 1. Evet, birlik Aral'dan. Geneге taş Taza bulak. O, tiyip öyle dönüyor. Tapmaya tamam ara. Getirip koy. Kalmadı. Getirip koy. Attı var mı? Getirle. Mon berip tuttu. Konuklar istiyor. Daha gerek mi ya? İşte. Rahmat. Давай, иштек. Такай. Чай içesin mi? Çay vergiler. Kameraya çay vergiler. Kol bermeyen o'ynab ketdi. Abi Kengsu'dan yüzde oynuyor. Kengsu'dan oynuyor. Bundan keyin daha bir o'yindan keyin o'ynab ketdi. Sardoba men O'rg'ochor o'ynab o'tadi. Sizlar o'ynaysizlar. Ochko. Başkallar degen başkallar da. Erma 3 saldı oy. Bir insan aldı oy. Yıldız yatağa, kaçak ata. Yıldız yakta, düştü, sarılma. Yıldız kayfada. Ugat kart vurmak gene. Ağır atmış. Ötketke çok olat koy. Teledaşta da düştü. Oynat. Bek Sultan alыс таштап деп болот Эмиле. Алыс таштапты Бек Sultan те жака. Санчоға жүргөндүн тушуна таштатсын деп. Qaysin? Бек Sultan'ды алыс таштатпай да. Bek Sultan kishini alısıroq tashlatib qo'ysin, Beko. Düştü ulan. Kıyımı alem. Hey Erçu'ya kaçkılatacağım olur. Kaç kere atçanda kaçsın hey. Sen hiç almasın onda bilet öyle. Çok konuklar Erçu olsun. Atçanlar çıkarmasın. Hey Nurbek, o çok konuklar kaçça yani. Ya Joldaş Tuzak çekke çıktı. Out. Lato, 16'sında görürsün. Mineke, hurmatli Belbor suyuchilari, Jakshnakay tarixida, Jakshnakay tartibda o'yinlar tartiblasida ardagirlarga damir durkun etib qo'ysa, bo'lmaydi. Ardagirlar
Bir bol kaldı canım. 20 жетінде сіздер шерінен келген жаштар бір командасы бар 500 бар қасында. Мына ардагерлер жаштардан тең калышпай жакшынакай оюн тартуулап атышат. Жерден көтөрүп аткан ардагерлер. Vaqt var. Qarayt. Каралып атат. Бек унутуп калган жокпу өзү Бүт бары. Моң бала жакшытап атат. Мояк жактыкы жачкосун айтпай атат, ай. Кийим салды. Айбек, кимден жиберейинчи? Ат болону айтып турсун. Салым. Ардагер. Ardış yemi verdi dur açtık koy. Yakta bir boldu. Yak Bir. Bir gayret gidelim. Haydi gidelim gayret. Bir boldu, ай. Dayağa erken. Акай. Молар бир катар артка тизчи. Жолдошобу. Biraz кызмат кылып коелачы, молар бир катар артка тиз саллачы сурамчы. Бый эс алып туруп атыр сен. Армин Абай командалар чабууга кетти мынакей. Bir saldı öyle oldu. Эмиле. Чык болот чында, өзүнчөлөр бактын. Урматтуу жөөчөндөр, байкелер. Өзүбүздүн агаларыбыз тартиптүү болуп тургула тартиптүү. Чаардык, Борборскийлер. Havayı saldı. Havayı böyle sardı oyunu okuyordu. Kim oynuyor? Havayı böyle Arlin'de oynuyordu. Bu bakırma, cekeme çıkarmazsın. Eldos cekeye çıkarın, cekeye vakit dedim. Говорит, кичинекей ойунун салмагы жакшыраак болот. Кичинекей көрүнөт. Сemiz болсо эле оор болот. Кечке жүрөбүз. Десем калсынбыз. Жок. Şaşma emi. Taşta. Çıkarıp ayıkta öyle akını met örgençele bir saat ödöt var bir dişlerin sallap örgençele. Alma unutmayasın orayı. Paket alma. Ana nece? Ha bol da şu. Sıkılıyorsun ana. Grupa sardı örgüçör önüne oldular. Apat grupa. Oyna. Bizim ortada kanatın olgan duruyor. Genç. Ya jetpe kaldı. Jetpe tibe kaldı.
Oraya giderler. Haydi bağla kaçma. Takımda harap tutamaz. Ya bak bana. Bilmem be. Mikhailovka 2, Karakol 2. Sarıbulun şartı. Kurbu 9 bulat. Mırakay, jakşılap bilip aldılar. Araşan hakkı mı? Birlik yazdın mı? Birlik ekini yazdın mı? Sarıbulun ekini. Ya sen üçe bitcoin'den yine öne. Kardo eki. Gençsi bir. Çay içersin mi? Gel. Çay iç al. Kardo eki mi? Gençsi bir. Bir aç arkadaşlar. Çaydan bir aç. Kaç dakika saklan gayrı. Bir de. Yetince andan ilgile kayıtlayın. Andan geri gir. Birinci patı bir patı. Kancı o çıkarttı şunda. Kaç daha var? Çok bana. Olacak mı o zaman? Gerekti. Benim güveçleri caz gerek. Ben onun Ortada bir gol yandı. Üçüncü patı bir patı çıkar. Kırmızı, sarı. Sarı bir de koşar. Necak et kulak şöyle. Birinci patı bir patı kim çıktı ya andan gençleri? ya. Birinci patı bir patı kimler çıkıyor? Andan sardı o genç patı. Kırmızı, sarı. Buna oyun talaga çıkıştı. İyilik kalayla. Albayatta bir kaynak mı? Kança çıkıyor böyle. Albayatta bir. Balvay bir yeri ceti. Üçüncüne. Tabii. Bak. Kaçıyor. Basma bakalım ilk gün ama. De üçüncü emeğini. Bak. Yok basma başlamış. Bas oluyor. Basma balvay bile böyle. Albay bir mi? Çıktı. Kol bastı. Zıplayın. Uçak mı? Kol ne? Çıktı kendine gel. Aybek. Bir bala sıkı koltur. Kaçsın. Zamin girelim. Gireversin de müçöde. Gireversin de müçöde. Tasma arda gitti mi? Tasma birini sal. Hanım koy. Birinci patı bir patı. Ek kamanda yazmayın cana kadar. İkinci patı bir patı. Birinci patı, birinci kuru, ikinci kuruktan. Genç su, sardı ödüm, ingimdir. Son zaten. Ana maşalamam bunu. Bilmem. Birinci. Bak tuttu öyle. Biri tuttu. Taza ulaktan biri tuttu. Oyna bitman komandadan ilk öyle gel ayıp etsin de. Aytma diyağında bir yağında kalksa. Ne görüyorsun ki? Aytma dur lan çıkım he. Armattık işte. Su kanat çek.
Hey bosun para. Ne he cılbılak ne oluyor da? Şuna içini açtım onlar baraklar var. Haydi çık. Gele gele ben sen. Aslan kadar aslan. Gele Murat hey nasıl? Sarı komandası bunaki bu podgrupada çağılda turgun. Vali Bey degen jigit. Yoğuşan aytamış. Bak 3. kadgrup var nemelerine. Kanlarım be. Birinci. Yaradayım. Cıvıbına geçti. Gitti. Barışkan kaçırıyor gata. Gitti buna koyunla. Andan ilk sayfa. Şef. Şaşma şaşma. Arda geldi. Bakın havayı mı dönüyorlar? İkinci grupta, üçüncü grupta. Gel Rustam. Gel Rustam. Vay Mehmet. Bitcoin'e mintiklöyle başladı. İkinci podgrupa, ortancı podgrupa, akçı tonlayır oğuz. Kaç kaç. Çöptekiler kaç. Trombes koyuyor. Ödün nasıl oldu? Trombes koyuyor. Atın sağa, ceket. O yine bir kayana da oldu. Şirken yiyor. Çıkarma. O abla kuvaysın ya abla. Şereken ettik. Düşüş var orada. Şundan 5 ile bötülke gerek de bizge. 5 bötülke. Kaysın mı? Yatıp dur buraya. Hoppa. Yok canım. Harun üstü kanalı bu vakti bitti dedi. Bu 3 milyon ödü. Ulan hikmet bitti bitti de. Erdos hey. Hey Erdos. Toktat bağırtan hey. Emanen ne kılasın bana? He. Vay bas be. Vay şikap verdin o valla. He. O da neymiş bu oğlum? Öyle yok öyle son oyun oldu ya vallahi. Çıktı özgür. Bir türlü hey, bir türlü.
Stop, dinle. Mına uza dayar. Altı hatta ek gol saldı mı? Boz bunu vurtuldu da hey. Yok. Gelin ben tart olayım 4. grupmanı gibi. Şaka gel. Doktor giyemi iyi buna geldi. Aldın. Boş bana oldu. 4. podgrupa. Bu podgrupanın oyun talasına Akbar Çelpek, Azamat 1. Çıktılar davete oyun talasına. Çıkış tarafına Bekun'un oyun talasına var bu. Attı da жақсы башқарады. Тоңмен жақсы ойнайды. Şu balayla salmaktı. Миша, Михайловка Каракол эмне болду? Takım var ekem bana. Takım var ekem bana. İçine açar rahat. Arjanına gelip kanatını tartıp koyuyor. Boş aydı. Ha, çağıp çürüt mü yaptı? Yanlış mı? Birden bölüp etken turayarlar. Bularda hem taktika var da bularda bölüp ettiler. Karakolun hırgıdı. Sarı bulunmadan şartları Ayık altı kısa mı şartı mı? Anas! Anas turayar. Anas mı? Kötü çok. Generatlı işte o da var. Generatlı Hasıl! Anas! Ne lan o? Tutma lan! Tutma! Gelmeye kaldı ayba. Generatlı işte otsa tek yüzük koşkan yok mu bildi ya? Generatlı da hayda! Çıkacak! Şunu yapamayız! Oy ne güzel. Bunlar vurup kete turgan bolup kaldı bunlar. Akçayı vurup kete turgan bolup kaldı. Ay молодец. Kantoy! 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 Oyna oyna. Gel artık. Qanday bo'ladi? Ikkinchi aylanib. Lazım da lazım. Oldu bitti.